Muri Kenya hashobora kuzaba imvururu umwaka utaha mu gihe cy'amatora. Raporo nshya y'ikigo Kofi Annan Foundation yateye impaka nyuma yo kugaragaza ko Kenya ifite ibyago bingana na 84.1% byo guhura n'imvururu zijyanye n'amatora rusange ateganyijwe mu mwaka utaha 2027. Ariko se aya matora asobanuye iki? Ese ni ibishobora kuzaba cyangwa ni ukuburira abantu gusa ngo bitegure? Mbere ya byose, raporo ishimangira ko 84% atari icyemezo cy'uko imvururu zizaba, ahubwo ngo ni igipimo cyerekana ko ibyago bishobora kubaho hashingiwe ku miterere y'igihugu muri iki gihe. Mu yandi magambo, ni nk'uko abahanga mu bumenyi bw'ikirere bavuga ko hari amahirwe menshi y'imvura. Ntibivuze ko igomba kugwa, ahubwo bisaba gufata ingamba zo kwitegura. Iyi raporo ikoresha uburyo bwitwa Election Vulnerability Index cyangwa se ikigereranyo cy'ubwugarizi bw'amatora. Iyi raporo ikorwa mu buryo busesengura ibintu byinshi bishobora kugira uruhare mu gutuma amatora agenda neza cyangwa akavamo amakimbirane. Muri ibyo harimo uko politiki ihagaze, ubukungu, imibereho y'abaturage, imiyoborere ndetse n'icyizere abaturage bafite inzego z'igihugu n'umutekano. Nubwo Kenya yahawe amanota 84% ku byago by'imvururu, raporo igaragaza ko urwego rw'ubwugarizi bwayo ruri kuri 45.4%. Ibi bivuze iki? Bivuze ko igihugu gifite inzego n'ubushobozi bishobora kugabanya izo ngaruka. Ariko kandi bisobanuye ko ahakiri ibibazo bisaba gukemurwa mbere y'amatora. Iyi raporo inibutsa amateka ya Kenya yo mu matora ya 2007 ubwo habaga imvururu zikomeye zahitanye abantu barenga 1,000. Iyi raporo inibutsa amateka ya Kenya yo mu matora ya 2007 ubwo habaga imvururu zikomeye zahitanye abantu barenga 1,000, abandi ibihumbi byinshi barahunga. Nubwo amatora yakurikiyeho yagenze neza kurushaho, igihugu cyakomeje kurangwa n'amakimbirane ya politiki, imyigaragambyo n'impaka zishingiye ku matora. Ikindi gituma raporo itanga impuruza nuko mu myaka ya vuba Kenya yahuye n'imyigaragambyo ikomeye yatewe n'izamuka ry'ibiciro, amategeko mashya y'imisoro, ibirego by'ihohoterwa rikorerwa abaturage n'abashinzwe umutekano ndetse no kutanyurwa n'imikorere ya leta. Bitewe n'iyo mibereho, iyi raporo ivuga ko ishobora kongera umwuka mubi wa politike mu gihe igihugu cyegereje amatora. Iyi raporo inavuga ko ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibinyoma n'imvugo zibiba urwango ku mbuga nkoranyambaga nabyo bishobora kongera amakimbirane. Akaba ariyo mpamvu isaba inzego za leta, amashyaka ya politiki, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage gukorana kugira ngo amakuru atangwe mu mucyo kandi ibikorwa byo gukangurira amahoro bishyirwe imbere. Ku bwa Kofi Annan Foundation, amatora ashobora kuba uburyo bwo gukomeza demokarasi no guha abaturage ijambo. Ariko inibutsa ko iyo hatabaye kutizerana hagati y'abanyapolitike, intege nke z'inzego z'amatora cyangwa abaturage batakaje icyizere mu miyoborere, ayo matora ashobora kuvamo amakimbirane. Niyo mpamvu iyi raporo isaba ko ibikorwa byo gukumira imvururu bitategereza igihe cyo kwiyamamaza, ahubwo ibiganiro bya politike, kubaka icyizere mu nzego z'amatora, gukemura amakimbirane hakiri kare no kwigisha abaturage akamaro k'amatora bikwiye gutangira ubu.